I pozdrav svima ljudima, ime Knecim Peris, danas ćemo igrati Minecraft na Mineplexu sa Milanom. Kaži Milan, Ćao, igrat ćemo šta Gladiators, da. Ćao. Igrat ćemo, dobro jebote. Igrat ćemo Gladiators, naravno sad ću prvo da popušim jer mrzim ovu mapu, a kao drugo je što sam no šta sam rekao? A jao jeboti tata mamu, 0-1 srce ima, znači popušio sam. Daj Milan da vidimo kako Milan igra, ajde Cherryberry, nekakav Cherryberry bal. Gledaj, ne mogu da te, ne alo, sneak out, bitch. Mila, Balkan Kings. Sad ću da ti uđem u prsten. Prsten. Balkan Kings hacks. His mob. Hak ti mama. Every 3 seconds. Ajde parokaj ga, šta zbojiš? Tako. Jojo. You lick me this. Noise. Jojo. Thanks, moji fanovi, hvala vam. Ja, moji fanovi, kako me samo... Daj, vidimo se kad krene sljedeća runda. I evo našli smo novu rundu dok me ovaj Balkan Kings smrad gađa. You're good at PvP. Da. He has hacks. A jebi ga. You are noob. Ej. Pa da, došao je jedan Petar. Ne, je li ovo moguće? Šta je moguće? Gled koji hak, ale! Osno se isprobaši, joli. Ako ovo nije hak, mislim, on zapravo nije hak. Ali dobro, opet, nemoguće da me tako ubio. Pičko materinu. Psu. Lol noob. Snima mi psuje, ne. Vidimo se kad krene sljedeća runda, jer sam noob i pukao sam. I evo ga, našli smo jednu rundu, sad ćemo da pocepamo ovog lika, ako da Bog da. Jer se Da. First blood, motherfucker. Mrš, to, GG. Dobio sam first blood. I vidimo se kad nađemo protivnika, to je smoke, neki cooking, ne kažem kurac. Već sam rekao kurac. Samo sekund. Jebote, Serbija na Enderman. Ništa. Shit. These got hacksaws. This is called hacksaws. Ali mi ipak pobeđujemo. Ko nam je sljedeći da crkne? Ovaj sranje jebač, ja ću da sad rage quita. Đukurac koji sme. Nije smiješno. Jebem ti. Zvonio mi telefon. Da, svaka čuo sam čast. kako pričaš s dečkom. Alo, nek se makne kogod da je kod blizu ovog kurca. Kako se to zove? Kog? Kod televizora. Šmarta! Vidite vi ove lepe hakove. Vidite vi, bum, To je samo pro. bum, Nije ovo hak, to je pro. bum. Ladno ćeš mi. Shit. A ne možete ubiti sa lukom. Može. Izroku me dečko sa strelama. Korrekt. Treba sam navoliti na Ja, njega. samo da je Basilius, samo da je Basilius. Pa Basilius crk. Ko se to dare, deco, jelo? Hacks just Lexa će. Nemam pojma. Jo, vidi, Dex Rock, super. A. Ovo će biti ipak, ovo će biti onako zadnje jer sam jedino stigao do finala. Da. Ne, neće biti, idemo još jedna posle ove. Maka. Ajde, Ignitus, ajde! Sad ulikad! Pobjeda prvu u životu u Minecraftu. Jaaaa! Goja, mislim. GG sam. Good job! I ljudi, nadam se da bi to bilo to za ovaj Ne, please, ajde još jedna runda. Ajde, za njegovu sreću, ajde. Ovo mi je naravno inventar. I vidimo se kad krene! I evo ga, našli smo Porki, gdje si moj druže? Porki, ako ja ne volim da jem porketine. Shit, what the fuck, dude, motherfucker. Oh my god. What the fuck, ja sam naletao na nekog nuba.
What the fuck, Mike? Šta se desilo? Nemam pojma. Pa kako? Ne znam. The combo. A, iako sam pobedio prošlu A, rundu. jesi ti to? Ko je to? Čao, luzeru.